Maulihat manang lihita sa luhut na. Ison rono hami. Magoy ko kon dohot buo muna. Dinang sarimatu habe ibu tonami. Jakari ng satu. Dari sadar rumah lau pasahatomu ada persarimatu tuhami. Berhide-hide rono hami. Kadohot akan akulamu, dohot akan paribamu. Mabuan nomor lugu dohot boras itu ditopi. Anggia batu itu asirohani Tuhan. Asa marluti ma akka panggabian, marluti ma akka parorasa Tuhan uparan ni bere nami salut na marga sendiri. Jala firma nang todimuna. Asa dohono masongan hata ni tua firma poki bahul banggo pasalongan. Firma todini hamuna salut na parkelengon nami. Julu-julunga ng akka pasamoran. Walaupun soni penamoy terpasahatan. Asima rohani Tuhan. Asa rohono matiti manatinopa golang guna. Walaupun soni penamoy terpasahatan. Iparkuhi pirdoh kami na marludu. Asirohani Tuhan. Dewata Jehovah ma namanggohi akka pasu-pasu. Emma tutu alarong gulisan hula-hula nami. Opera jangan pasahatan iparkitiran Tuhan. Kondo juju muna ng buah-buah muna Tuhami. Rodo hami ima tulang robo muna warga Sipulon madda motok kamuna dinang jumolo ima berenami dialat tuhata amata parke gambasai disoan diharoro nami las dibuat kami do parboy pir asa soan hata di situ tu amado horon nami pirman na poki bahul man na pasalonga Birma to di muna sa luhut na luju-luju manang akka pasama. So ni mahatan ni perboy bersiap kami mau lihat ma. Ada persarina tuau. Oke, lanjut tuau. Kanino mai. Jadi ada ulos herbang Tuhan. Gorangna 10 lepar. Bagi hari lagi jujur ngolu ni yaka ibere nami. Ono, ada yang baru. 5 boru, sada bawa. Ono. Jala persanggoman ma tusaluhu po punani siap poparan ibere nami na tolu. Sada matula siya persanggoman. Ono, ngawat tu siya. Apiga. Itu. Baru persanggoman ma tu namar hamarangi. Ima keluarga ni lain namyo. Lalu persanggoman ma tu iboto doho naboru ni lain namyo. Sia. Baru ala takas humoto hami. Une ulipe ula onon nati nuturan nani ramotan ni raja Padde ima nagabe raja Parsau. Sadama tunasida 10. Kuhala nang baru. Mola rondo pe nadi rohamu na nasolot radero pe hami bangalia. Mola apa? Mola musik nani. Nagorona mahami pasatun ada tiba dia ada persarina tuon ni iboto nami di bagasa tujuh. Ala dua situ orang do hami naroon. Kaya mo nga godang na situ orang na monggali.
Jadi aku naruh aku ala rodo hawa. Ya, walaupun nanti menyakit mata tulang, yang jangan ikut. Tulang ini berpesan kepada kalian. Dimanapun cara kami yang membawakan ulus itu sebagai cara dengan adat istiadat. Bukan itu menjadi berkat, tetapi itu karena jalan kita secara adat istiadat, kita bermohon kepada Tuhan supaya kita dapat berkat. Jadi semuanya bereku di sini terlebih-lebih ada sedihnya tadi, makanya aku bilang bereku yang dua yang dari luar Sumatera ini. Mari bereku bawa hidupmu itu kepada Tuhan terlebih-lebih dengan cara keteguhan hatimu. Apapun yang kamu lalui itu pada saat ini, mari bawa itu di dalam hati yang membuat hikmah di dalam hidup. Jangan kamu membawa itu menjadi membebani pikiran. Hibur Bapak. Mengerti? Supaya apa tujuannya? Supaya Bapak ini bagaimana memperjuangkan anak-anaknya semua. Supaya dia kuat menahan semua keluh kesah yang dirasakan dia pada saat ini. Mari Pak, Bapak walaupun sudah begitu, mama kita antarkan ke tempat sementara itu. Semoga Tuhan menjunjung dia ke tempat yang terindah, yaitu surga. Jadi berharap kita semua dan juga kami Tulangu dan seluruh keluarga kita, marilah kita sama-sama membawakan doa kita supaya arwah mama itu, mama kalian, menjadi arwah yang terberkati. Jadi itulah dulu pesanan dari Tulang. Semoga lah Tuhan berkat kalian. Songon itu nang dia itu lain. Kas dunia di wotohani sulit angka pahumpunani. Alai hatan ata sepakati na budari tulu lempar ma si ape horon na. Ya itulah. Dari di son. Ala tulu lempar dos si ape horon nami dari nak kapilitan kami mananai si sulusan nami hamuma nalau mangatur honi. Jadi. Humpunami. Abang promosi nami. Ala nangai mga ape horon udah semua nami. Baik kamu jolo lagu ni parnai. Masih olian bernai
percobaan ini. Ay dalanat terus deh. Alay masih pajuluan nih, tenang mahita. Jadi berpikir panjang adalah dana gudang dobe akapahupunan si pabereng-bereng majalah si ajaran. Atele, tabamu. Jadi, so ini mah nang dihamuna. Harga sendiri. Sonari pasatay na tuwang partiklanon atik buha anong nanay sirohonom. Mula tema berdida haroromuna ima laho menikir di sari batua ni ima ibotomuna nahinan. Jadi di haroromuna naking memberi kami do berhitiaka kolong muna na margelani. Ibasahan tamu do perpuisi pirtodi. Las rohanami asa pirma tutu bokki bau-bau di pasalongan. Pirma tutu todinami akka bergelingon muna. Julu-julu ma dihamu nang pangong. Pirma tutu. Jadi di pasar tamu ulus herbang. Ulus nega jeng sikor rabu. Dalam niat katang yang mula di raja nami. Laho mamasu-masu dalam manyako kami akka pinoktanmu. Asa dohono matong asa bagot dohono marhalto. Rurano namang grubian. Horas mahani naman jalur urus herbang na pinakatmu. Tuhan tak memangguhin pasu-pasu. Pirma tutu. Iya. Raja nami raja ni hula-hula. Ada donata udahon. Dinarohami naing marsoba Tuhan muna. Pasahato nakasoba ni nami. Morotung pesong dia na buenon. Tarsoba kami madadopo kamu. Hula-hula nami doho opung nami tulang narubut. Balas roha muna. Idok hati na tua-tua dan sudah pulung nang susako iya. Jadi balia. Dan sudah nampe si beno susah dia. Parmusik nami. Las maruha muna asa sa unay na tua titimatong na tinopa gulang manggo pangarap na morotung peso manira dyan na tinopa ito kami tuhata mamangguhi paso-paso Pirma tutu. Hidi kahebing na tinopa ni pangarap. Karena dia gian masih rohani Tuhan. Dito pak jangan di paso-paso mo. Akan naniula di tangan mula. Salihunna niyamu akka bere namin. Do akka ibibere namin. Jadi parpuri sehari. Kataku tu si Linda dohot tu si Grace. Siapa yang tidak punya rambut disebut botak. Orang yang tidak dapat melihat disebut buta. Orang yang tidak tahu ada disebut bagaikan miroham. Itu ingat itu tiga ingat itu. Bagaikan miroham. Orang yang tidak punya adat berarti apa? 3B ingat itu. Tidak pula kacang dohon nabi. Ima hata parpuri siap kami tulangmu. Doh hula-hula. Opi anak orang boru nabi tahan naringgan ngasih kopi ulota asa tinawin lang wal tuh bilang tukan wata baik kamu masih tio los padung ngado asa ada. Iya bersiap-siap Pak. Ulun taringan selangit.
pinasama patikianon tuturan nami tarigan silangit bonaniari tarigan bonaturan tarigan pinasama patikianon soboy permusik namin ala ng kabangunono haroro ni tulang bonanyari do hula-hula na mahawarang di baik kamu mana ho patusi asa utomo-tomo kami tulang namin sa luhod na do hula-hula namin. Opposisi Jonas Boru Imama Bowan Boras Domot Eme Namar Ludu Anggiat di pasu-pasuhot debata di Hamuna Akka Pak Nabiak Parhorasan asa dohonon nami ma pirmain na poki mahul-mahul maka pasalongan pirma to dimuna luju-luju kadang akka panamotan binaudik sesedia Boras si pirma to di doho Eme Namar Ludu na hubuak kami idok na tuha-tuha godak si butong-butong otik si Pirmatodi menutup somonido PME si ketua doho Boras si Pirmatodi na hinuti ni natulangmu di parsari matuaw ni berenami opposisi Jonas Boru las marohong mancalosa asalahunong nami masokan idok na tuha-tuha titim manatinopa bolang malang guna otik sesedia Boras na huwak kami debata dahoba matong namang gohi pasu-pasuna. Somoni mahata nami dihamuna raja namang guru nami dihata ni Magwebir do Boras amarat Boras si Pirmatodi nahubuak kami. Jadi praktik ganopel pasal kami tuhamuna namang guru di guru nami
jaringan di dong. Iya jaringan deh. Ay Telkomsel do kartu ni Beriong. Ospon Abe Askelindo kartu nami. Ini apa ini? Jadi mau lihat nak di Barsari Matuaun ni boru nami. Rodo hami hubege hami dan nakin jujur molu napi nator hasmuna di ataran nabi damong. Nabi tirmar boru do boru nami dohok berenami. Nung ngamar pahok pusiat boru. Jalan lihat pahok kamu nakin nung ngatolu be pahok punami. Naung mar di pahuta kamu. Jala anggo pahok punami bawa dang dope dohot sada dua nari boru ade. Jadi anggiat mak tanyang nami tua mata namar tua de bata. Yaka pahok punami natul say makilak may siyan na daw na jow may siyan na jonok sirok tap nito di na tua karina mangihut asa di patongot de bata. Dipuliat ni baru nami angka sirok tap nito binasida. Dinauksahat pe pahok punami siyan irian jaya. Ro talpas tuhuta sungai buluhon. Di bagasak kahipason donasida. Las rohanami magpigisa ang giat sumakatan ni detay di bagasan perdalanan ning ulo nasida di dalam ni Jesus tano dohok laut manang nahabang pinasida magdalani awang-awangom dahok magdalani tano nang mamulus laut tong diramoti de bata asa firma pokit at tuwal laklak na tuwa sikoro sa luhuk ng kapahumpo namin na marhasohotanin asa tuwa laklak tuwa sikoro di dulok ni purbatua tubuhan anak nasida tubuhan boru dongan nasida itong sahat tunasa rumah tua di berenami na magkabaluhok boru nami dari hasyang itak napadalon anggo ditinggi persauk muna tangyang nami akatulakmu rokap mo sa rumah tua do boru nami alay rohani dol mamasakap dalam na di bata jaho baru angko napatuntuhon lakam mudai siyan nariningguin nung naditinggal homboro nami beho alami si tada doho na jolo alay nung bulong di sitaklaw na dua doha mo na jolo ang kosonari nung natalinsada alami sa halak mo na magagabi ama o na maganabi ina nalaho marbudu-budu at kapahap namin ang onomon alami di pasupasuduhan mahobere di budian ni boro nami ang giat di batiur tuhata roha ng pikiran mo dibudian ni boru nami dilehon hahipason dohoklas ni roha biho asang giat boy di paturi-turi ho pahok punamyo ja ulos nagajang si torok prabu onong nakit pahok puy pamparan ni boto nami oposisyon as boru risma pahok punami nonomi sadabi jadi nung namar pahok pude sada matu pahok pu takas ko hubege hami iya pamparan nilai nami nahinan iya imak kana marhaha marandi sada maparsagomat tu anak sada maparsagomat tu bebere nami guru songonima naboy terpasahat kami ulos tuhamuna ay matok sada tu anak sada tu guru akab naporuni aton ulos nagajang sitorok prabu di Barsari Matuaun ni bebere nami guru nami nauk tataruhon itu para di anak parsakop kinani baik musik na hobar tusi. Latino
tolu masiat bona tulang, tolu masiat bona nyari, tolu masiat hula-hula nama raha marangi. Jadi sianari ma ulos naik si pasahaton nami. Dak pola behus boga latihami, atur kamu ma isi nama tali saluhuna. Orang baru. Iya. Nanang roma hami pasahaton. Ulos nagagang si Torok Prabu. Uat kahamu akan nama marangi. Atur hok kamu ma isi nama kat. Jadi par musim ini. Ala nasihat tanokaro dohami laho pasahaton ulos di pahop punamyon. Baik ma ede laho bartusi. Amodo parbus pilkondi, parbus ibu-ibu parbusan. Anjak atau berhide parbus pilkondi lagi, tapi asahan mula, asal firma tu kibobol pasarona. Firma tu nilai saruna, dulu mah panon mona. Matutu. Songoni langsung firma, tapi asahan mula. Rajani hula-hula dan turang
muna tulang po nangyari do, tulang hula-hula na barang ni. Ecang matong gabi, soal torok yulos, sabong yulosita, torok di pagkapan namin, di akatanya muna, tuakar nengro, nanen si Jalahata, si Dota, tuakar kita nyarion. Asa, soal di na dua-dua, di semakin tahu, bila ini kalian. Horas mahari na magkano, nagtulad di hamuna, hula-hula maling nama ngalian. Najanamira jadi hula-hula, Roma hamid kutu, laho marsoba, tuhamuna, lao pasahato soba nyuhut nabi. Molotong pesongoni, odik susadian nanon, nahu pasahat kami. Ba, rasma rohamuna, so na dua-dua, dan sudah punuk nang sosakot jadi kalian, dan sudah tuhur, nang pesi daerah susadia. Dan janganira jadi hula-hula, rasma rohamuna. Dihamu bermusim nami, Roma hami, laho manoba, aka hula-hula nami, doa aka tulang nami. Baimma, edena saya huriai di dalani Yesus kano dohon lalu. Salam damai luwet dalam keren Ida holongi madong atari Hangiro hamu sure Na arahan madong atari Hanggi daunan jolong de Halatu jalan adongan musure Ketua ihutur dakka-dakka akadik diheding-heding roha mga sobat marbunga-bunga tangan nami mardongat kebing rohon nami makahata pasipasuat dihamuna asa tao ni siya balo matabungay palangilangian oras mahami na nadalo somba na binasahan muna lam di pasipasuhan di batama marlopit ganda si kami dihamuna raja namang buru nami na mga liya ya itulah jadi simpulan nami matortor nami anak permusik nama lo nagsipulan namin matortor namin nga si Kokbe hubay kami adat na hokar di parsari matuan mo guru namin adong hatanin na tuwa-tuwa naman do tagodo na pinio kuntabuat do na mialapan baim na godak si tiyo-tiyo padong matugot at kasahatan iya bersiap-siap hula-hula Silaruta, tarikan dalam Simajuta, Siregar Kamusin kami. Yang manomono kami jaro dia kahula-hula nama marandi, baik mana obat kopi.
pasar dua-dua lu kinaro kamu bawa mana bawa mau perlu dobe dia lap tuwata iwoto nami seto nami keluarga. Kamu udah dulu setorok ramu dulu senagaja pakai nasional mak. Jadi siapkan laki. Saya may itu apa na iwoto nami ma opotai. Saya may imatu guru ni anak nila yon na so dapat taruh kapi dobe. Saya may itu guru na. So ni ma sa siregar na saya. Dia na saya nai dan ngadi dia si malolo. Kalau utakas di daroha. Ala kiwitulan saya masing-masing mga taleban saya alam naudi. Halaman nadinggan di aroroni akan naudi na rin katulong arin naman yun. Imatila na namin ibono namin. Di sorpo masada na di Kalimantan do di sorpo memang pasahata mo may posturwan namin ko pasahata mo na iya langsung ni mamuse saya medyo sudah tuhuni iya no iba berenami do berenami saya medyo namar-hamarang so ni masih legal nabi terpena dia seterbot memang walau berjalan lulus waktu saya ini berdikit-dikit may dabi bolu siya kami niyan saya mau tu anak namarang mahal ako saya olo jadi saya dapat tu boru Iya. bere nami bawa Iya. saya dapat tu bere nami boru tersongo ni perfect ni siya kami hulos na tu lulit pare Hula-hula muna marga kaban. Nabarjuro sehali si pasaton nami imatu guru nami mah. Kaban. Nabadua tu namar hawarangi. Iya, gabi. Nabatuluhun pasadam matu bere nami tubuni lekor. Gabi. Pasadam manasida. Kasongon lima ulus na si pasaton nami sa kami hula-hula marga kaban. Sek mami, alay, kemudian nona dumingkan tiamu, abu kita merus kero. Gabi. Jadi manusia kami hula-hula ng kamarang di barat. Saya menon tu apala boru nami, Gabi. do elang nami. Gabi. Sa pagkaluan manisida do koparan. Saya ma tu koparan ni boto nami yung bawa. Gabi. Saya ma tu koparan na boru. Songolima siya kami. ala na kami sosongan alak karon do si 5 marga nga 5 marga do pasoson alak karon na simbirima si 5 marga deni pasato si pasaton nami mahami masitoro rapudo ulus naganja jadi sabor hat kami pataru mahami pasahato ulus naganja si toro rapudo
Mbak Tiara. Iya. Oh, nggak tahu siapa kami. Itu amat tapindeta. Amat tapindeta. Negara Kelas. Dijabuni situ tapumoro. Tahu kan itu amat tapindeta. Paso. Coba bisa 10. Coba orang-orang itu. Jangan kamu, mari kita mau labor sini kok. Mana baru situ orang sini. Iya, harus. Mari di asirohana nama ngatoktong mangaladita hegason. Disorodo hami. Obar digoko jojo muna. Sima tuan iboru muna. Manang na toras ni yanakon nami marga sigiti. Nabarjolan dorak so pasatay hata nami raja nami. Idok roha upasatay maju hata nami tu yanakon nami ati. Jadi buat kamu bapak apa teh? Bapak Jonas. Di sini kami datang Seninamo sama anak bro. Jadi ada persatuan kita di sini. Sebagaimanapun yang bisa kami sampaikan, ganti karangan bunga dari Sima Tuan Iboru ya, dari Kam, dan juga tadi ada datang mama. Kemungkinan ada urusan penting. Katanya tadi ku dengar ada yang di rumah sakit. Jadi pesan kami sama Kam, buatlah yang terbaik sama ula-ula kita warga Sembiring ya. Jangan mundur. Apalagi Kam tengoknya kami di sini seninamu banyak. Jadi jangan buat kami malu ya. Jadi sama nima diamu ula-ula nami. Gabe, diamu arah Ruginting. Apa gini? Apa? Oh, Rusun piring, Siman Bana, Surbati. Jadi kakak Eda mereka kata-kata Athena plus Klausen Eda aras pebadu permen. Oke. Budur serta kementuan, kami hidup dari semata, nol kita berkata kementuan. Jadi membantu permen kami si kemalangan. Ya, ngoja lawas permen sehat-sehat kamu sekampu gerina ni tercela ada. Tapi ulah kali dahulu lolah kamu. Adili kekurangan nata kamu tem kita tenang 2 hari. Aku telah bukan mulai sini wujud. Ula-ula na marga Sembiring, datang magundang na kubar si. Memimpin
parapan ina panatapan di badige mol tiyo. Beda mang masatan las padung ma tu situ tiyo. Duka cita mulutung penuaing amang sembiring olah kami diren kami ko jong-jong na mewakili asa marhamuna along kau daun salang gua makanan sebutan atau pagi dek kopor hak dong mulak salang gua ada mangga jadi sesuai tongkaran dasar ni perhadaro saraso iso ngawet kam satatanna ingat tapi dahara bus lelai ada jadi mana ngasongo dia pio na pinasa ni perhadaro saraso nang apa do hami di si do inata bus ringo-ringo nang jumol tapaboka asal hono nami mah asal titik mana tinopa ulang-ulang pangaruh otik sosaria ima STM perhadaro saraso na pinatupan nami rasa marwang damang nagaloda tuhat ka mana mau prososuna ope inang bendahara jadi sohima ro ada utok kamuna ima disala nang jumulong jala tuhata ina kahawang ini madaboton tuhata disuruh gasonangan nanayang doon namin Tuhan muna muluhidahan sa nasugod sa mulay marujung hingga dudahan sa duhog jala hidahani gusto rohamuna nang songoni hita na magkakatuho na rong dimutaw memang isa sumoni do nang nayang si halas sonot to natin tujuluan jadi nuayang dison kami donga tubuh muna donga sapedang muna boru bere naturut dan duka cita diturut duka cita nami nang paturuhon nami ma marhide silua nami ya silua nami songonggati ni papabunga nami ate dalam nahi mangulubi hamuna asaro honum ma titim manatinopa golang-golang mapangarahum otik sosadia na upang hamion wakari bataman na mabogi paso-pasuna ope lima bulan suhuto donat tubuh nami baik dalam mampang mau patusi ya Segala bangna, basu basu nayu.
kurang mah ada anggota kamu Gang Manggaran berarti 152 kali sekian kaba teteles sekian jadi tertera di soalnya. Jadi menutup pesong ini nagoi terpasahat di STM bah jokot kita nama doa sauta kelas marahau. Jadi aku habis siap penuh sistem lagajar di online. Jadi soalnya kan STM kan? Iya. Ya, itu lah mulai tuh. Lebih. Terus Dong asahuta muna mahitihon na tutuan ni huta. Jadi itu horo songon na tutuai tidak pula dorong kota tanah. Sisada anak sisada guru kita lamar rumah sahuta sampai pulih margata. Gabe tiap kaulau seroha songon nang akka ulau buk ni roha. Ni di buk ni roha nami martang yang mas tanya mahita sunna mi. Anggia tujuan narion kita nama rumah sahuta lam tu gagakna lam tu dengganna unang be adongnya di nasutikina roh pajuni Tuhan akka si songonon bulu-bulu pangiduan dia kita nama rumah sahuta akka ulau saur badua manyan unang si songonon. Jadi tang nama manulikit mangna pasungguh-sungguh sida ngolok kami ima johoro atau hap ibatu hatta tu inatta nataholengon ikut sari madua mahape. Jadi jadi ya romuna masalah seruan nabi itu kan dari dokon kita bilang dorong gota nak saya guru kita nang piasi nasi margana dari medison dia kat saya di rohan yang dia betong mati lagi berpinigi amat tadi bata dia kata yang muna ulang binya nak kasih orang sedupan ada yang kasih nasi rohan mah murah rupiah nak kena tapa burhak saya 2 tahun ikut nak kena sorma 2 mah jangan kasih tinggi sorma 2 deh. Kami dari remaja Naposo Bulung HKBP Persara Nauli mengucapkan banyak turut berduka cita untuk kakak, abang, dan keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang tua. Semoga diberi selalu kekuatan dan keikhlas hati dengan semua yang telah Tuhan berikan kepada keluarga. Kami juga berharap kepada abang kami David dan kakak kami Cindy untuk selalu aktif dalam Naposo Bulung di uria kita. Mohon maaf sebesar-besarnya, manusia merencanakan ini, Tuhan yang menentukan. Aku sakap tanya di kebun tertu gereja inangiate. Alai dan musakap tai ikut sakap Tuhan kok. Suatu menek perasaanmu ada orang sendiri enggak. Jadi lah pasti si orang kami mergugum ham, terapul hamate. Dihambudo kunci keberhasilan di keluarga asabui di komuna aka yana komuna do guru munate udang berbisa di orang muna. Salam. Iya. Iya. Korsuko mo. Iya. Amang tetap semangat ya mang, cari Tuhan itu yang terpenting mang, supaya Amang dan keluarga semua beribadah di Tuhan bisa diberikan. Iya, kemudian tema Yaka hata nauli, aka hata sport, aka buda. Tapi nasa siya muli di tangga, biar kami mai, iba terlobi hasuton, asa ringgan ibon nasida, ibagas nasida. Jada marhitiak kabuda na nilong muna, yaka pinupan niya bangon, nasa buyat tongoy di ulahon, di yaka ni guruna. Sidok puti mami sa lima, yaw. Kamahita madok mahuliate tu debata ala asido holong ni rohana do natotong mangaramuti dohot mangurubi hita tarungobi mangiring-iring ngulik kasahat tumaga sartikyon di naong jumulo marucung golo ni ibotonami mulai siyan na di hari mingguin saat tumaga sa sagaryon Tiramoti jaladi jagai de bataruha. Akik peadong akka
perjalanan hidup gelombang-gelombang ibiasan. Sada do pengalami sa kamu, ingot mahamu dia ke hata pasu, hata poda, dohot hata di debata, marhite-hite parula di huriatta idagasa salayo. Dohot marhite-hite akasituan na toro, na mula parkeleon nami tongod di bagasa tikyon. Asal horong na turtu mainla aduhu yo ma inalote hata pasu hata poda hata di debata na mangapuli hamu di bagasa sadaryon asima rohani Tuhan sayunang maimuga sayunang ma mose imma itu asal horong na sa dimani 10 pito mainla tujumani 10 Hata pasu hata poda na nilion ni akka namar holong roha raja ni hula-hula dohot tulang dohot raja ni donga sahuta asima rohani Tuhan apu hamumai hot martongani jabu yemna itu asa lohonon nami mahatana parpuri sahat main nasolu sahat matuhotean nunga sahat tapasit ko ulau parsari na duaon ni iboto nami di bagasa salayo asima rohani Tuhan saluhut na hamu poparanna sahat na hamu itu banggabian uhut ma dilagasan para horasan sidok bodi mahami apu hamu mahatanauli apu hamu mahatanadinga iya buat ulang tahunku karena organisasi kami semuanya doakan kami semua sehat terus sehat tulang aku bersat dan kami pulang ke perantauan. Saat kami pulang ke perantauan juga nya. Kalau maupun sama tulang pun sini sehat semuanya. Terima kasih sekali lagi buat tulang dan hukumnya. Hari ini kan hari ini digital. Kita tahu nakin nami perkataan. Ya mau udah nami sering mereka. Soalinang kata nami dari yang silami soalinang kami itu berhutang mulai mengucing angin nami anak isilinga tetap rohamu roh nalaman luar-luar rohan nami nalaman mengambil nak katugat-tugat sehari kalau lalu jahamu itu mengmudah-mudahin anak kami ante kalau po kamu kalau ikan gobi di bulan nami sering-ringo mana semua dia penon sobani nami kamu nang maber kamu sobani nami iro na boy tarlek kami karena ko kamu mahami anak kaburunon tarmo dia kaberemunon dengan naglaw dari masugot kita pasarahkani ang dia masirap akadapalan na lomak tutu halaki kita pasarahkani asaboy haduan arong buto-buto nami hamu hula-hula nami si ringo-ringo naing nulaw naka lulas ni roha unang nanya songono di malutok songono pehatak tutu hula-hula si ringo-ringo pamalhati maku